Pemirsa kawintenang wewidangan zona hijau COVID-19 saking samian desa ring klungkung sayan mabebeh. Sewaliknya di zona kuning ke kantenang nadunang asapunika taler ring kawintenang desa sane zona oranye kanto zona merah sampun nenten kapanggih ring klungkung. Klungkung memargi nuju zona hijau utawi wewidangan sane nenten manggen kasus COVID-19. Rari zona kuning COVID-19, wenten kutus desa malih saking 50 desa kelurahan sejebak Kabupaten Klungkung. Kahanan puniki anut saking surat Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Klungkung Nyoman Suwirte majeng samen perbekal sejebak Kabupaten Klungkung. Surat ngendinin inik penetapan zonasi pengendalian COVID-19 tingkat desa puniki memargi salami awuku kekawitin ring tanggal plekutus Mei kantos 24 Mei sani jagirau. Penetapan zona majeng samian desa mepaiketan sarang penglanturang gala PPKM mikro berbasis desa. Kutus desa sani kantun ngeranjing zona kuning luwiri ring kecamatan Klungkung, Kelurahan Semarepura Kelod, Gel-Gel Miwah Kamasan. Ring kecamatan Banjarangkan inge punika ring desa Topati, Bumbungan Miwah Bakas. Ring kecamatan Dawan inge punika ring desa Gunakse, Miwah ring kecamatan Nusa Penidi ring desa Batu Nunggu. Silih tunggil utsaha sejeroning nes pengelola COVID-19 luwiri melarapan di gelis ngelaksanayang vaksinasi, tur keselahin pemargin nyani ring pedesanan. Sejeroning pemargin vaksinasi inucap kaician taler majeng krame sane mayuse produktif. Setelah puniki kelaksanayang antuk mangstikayang program vaksinasi majeng krama werde miwasane mayuse produktif ring kecamatan Banjarangkan Side memargi antar. Ring pemargin vaksinasi ketureksain wenten samas krama saking desa Topati terdaftar nyarengin vaksinasi dosis pertama antuk soroh vaksin AstraZeneca. Minekadi wabub kase sani nyelahin vaksinasi tahap pertama, majeng satak pitung dasa 5 ring dusun Gunung Rate Banjar Adat Dinas Gunung Rate, Desa Getakan Miwah Kecamatan Banjarangkan. Wabub kase mapengabti prajuru dinas Miwah Adat Kejantenang Becik, antuk ngedate krame ring desa suang-suang sani durung muliang vaksinasi tahap pertama, raris ngecian pengeruhan krame mang desa tate tegap anut ring prokes. Bali Pos Nguningayang.